ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଉଦୟ ଲାବଣ୍ୟର ସତ୍ୟ ହେଲେ ବି ସାଂଘାତିକକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆଠଗଡରେ ସୋସାଇଟିରେ ଦୁର୍ନୀତି। ଏ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି କଥା କହିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆଠଗଡ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 26 ଗୋଟି ସୋସାଇଟି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିକଟକୁ ଉଦୟ ଲାବଣ୍ୟ ନିକଟକୁ ନଅବେଡା ଅଞ୍ଚଳର ଖମାର ନୂଆ ଗାଁ ଗୁରୁଡିଝାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆଠଗଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋସାଇଟିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେମାନେ ଋଣ ନେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି। କାହାର 10,000 ଟଙ୍କା, କାହାର 50,000, କାହାର 2 ଲକ୍ଷ, କାହାର 3 ଲକ୍ଷ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଅବେଡା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ଋଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଘଟଣାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କିଛି ସତ୍ୟ ରହିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆମେ ଅନେକ ବାର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ, ଉଦୟ ଲାବଣ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଆସିଛୁ। ଅଦ୍ୟାବଧି ବି ଆମର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆଉ ଉଦୟ ଲାବଣ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଆସୁଛି ଯେ ଆଠଗଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋସାଇଟିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ସୋସାଇଟି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଏହା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା, ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲୁ। ଆଉ ଖବର ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ସମବାୟ ବିଭାଗ କେବଳ ଉଦୟ ଲାବଣ୍ୟର ପେପର କ୍ଲିପିଂକୁ ନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯେତେବେଳେ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ଗଲା, ସେତେବେଳେ 6 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କଟକ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ, 2 ଜଣ ମ୍ୟାନେଜର, ସୋସାଇଟିର କିଛି କର୍ମଚାରୀ, ଏପରି 6 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମବାୟ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଆଠଗଡ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯିଏକି ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସମବାୟ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ସମବାୟ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମବାୟ ଘୋଟାଲା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଠଗଡ କଣ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରୁଥିବ। ସମବାୟ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେମିତି ହେଉଛି ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି। ଆଉ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଅଛି, ଏଥିରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବାର ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆଠଗଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏବଂ ସମବାୟ ବିଭାଗର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଠଗଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଠଗଡ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଚାଷୀ ଆସିଲେଣି। ଆଉ ଏବେ ଆଠଗଡ ଅଞ୍ଚଳର ନଅବେଡା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ, ସାରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିବାସକୁ ମଧ୍ୟ ସଜବାଜ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଯୋଉ ଆଠଗଡ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଏ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅଞ୍ଚଳ, ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ନଅବେଡା ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଚାଷୀଭିତ୍ତିକ ଅଞ୍ଚଳ, ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଚାଷ ଉପରେ। ଏଠି ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇନି, ଖରିଫ ଋଣ ଯାଇନି, ଚାଷୀ ଋଣ ଯାଇନି। ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଋଣ। ଏ ଋଣ ପାଇଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ନା, ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସୋସାଇଟିର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସଭାପତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆଣିଛନ୍ତି ଯୁବ ସଂଗଠକ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଦୟ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲୁ, ଏ ଘଟଣାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯୁବ ସଂଗଠକ ଭାବରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏହା ଉପରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି
जे सरकार आ उपरे किसी अग्राधिकार दिंतु चाषी खातार जो ऋण टंका अच्छी उठी से ऋण टंका केमी चाषी खातर कटिबो ता उपरे सरकार पदक्षेप नियंतु एवं राज्यर जो मुख्यमंत्री अच्छा नवीन पट्टनायक एपर्यंत कौन प्रकार पदक्षेप नहीं कि समवाय विभाग जो घोटाला होती पदक्षेप नहीं केवल समवाय विभाग मंत्री निर्देश देइछंती जे यार तदंत करा जाऊ ये जो तदंत आसी तदंत 6 जन कर्मचारी को निलंबित कराई आमे तो कहबा ये नौबड़ा अंचल दुर्नीति नुह ये आठगड़ निर्वाचन मंडल दुर्नीति आठगड़ निर्वाचन मंडल जो अच्छी 26 कोटी सोसाइटी रही 26 कोटी सोसाइटी को जो देखा जाए बोध हुए 100 कोटी 150 कोटी टंका पर्यंत दुर्नीति होइतवार उदलापन अनुसंधान जना पड़ी जदि सोसाइटी दुर्नीति होती गुरुड़ीझाटिया सोसाइटी रे मात्र उदलापन पेपर क्लिपिंग को नहीं कोटी टू कोटी टंकार दुर्नीति पर्दाफाश होती तेज 26 कोटी सोसाइटी रे केते टंकार दुर्नीति होता आपण माने निश्चित भाव अनुभव करेंगे आमे पुनर्बार सरकार उद्देश्य राज्य मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को अनुरोध करुचु आठगड़ अंचल जो दुर्नीति होती समवाय विभाग जो दुर्नीति होती ये दुर्नीतिर मुखा खोलंतु जो माने भी एथिरे संपृक्त अछंती जो माने एई पैसा को लूट करिसंती जो टंका को सरकार लोकों को दे बांटिया कथा से टंका लोक मानक पाखकु जाई पारे नहीं तेबे निश्चित भाव कुआ जाय पारे या गुरुतर अभियोग ए गुरुतर अभियोग को दृष्टि को रखी राज्य सरकार राज्य मुख्यमंत्री तुरंत समवाय विभाग निर्देश देवा दरकार या सीबीआई तदंत हो क्राइम ब्रांच तदंत हो या प्रकृत तथ्य लोकलोचन को आसीपर जो माने भी ये टंका दुर्नीति जड़ित अच्छा से तुरंत गिरफ्त कर चाषी माने बारंबार खुंटुणी गुड़ियाटिया आठगड़ अंचल थाना मानक चाषी मान ना जो दुर्नीति होता चाषी मैंने जो टंका जाइए जो टंका पाई ना से बारंबार ये व्यक्ति विशेष ना टंका लुट कर जो अभियोग आनी एफआईआर देती एपर्यंत कौन प्रकार पुलिस पदक्षेप नौना एवं पुनर्बार आम आउ थे अनुरोध करूँ सरकार को एवं राज्य समवाय विभाग को प्रकृत में जदि सरकार चाषी मान सहित अच्छा यार घटनार पर्दाफाश करने चाहते तेरे तुरंत पर्दाफाश करूँ एवं चाषी मान हित को दृष्टि रखी चाषी मान बचाई चेष्टा करूँ ना आठगड़ अंचल जो नौबेड़ा अंचल चाषी मैंने अच्छा आज आम जहाँ देखुलु चाषी मैंने बीतस्पृह हो सारे निज मनर खोला कथा कहते जे आम मैंने टंका नहीं ना किंतु आम मान को ब्लाकमेलिंग आम टंका को अन्य लोक मैंने खाई जाइछंती तुरंत आमर एथुर निवृत्त रखंतु आमको बचातु यदि सरकार ये पदक्षेप न नेबे तेबे निश्चित भाव आठगड़ अंचल चाषी मैंने आत्महत्या करने को पछाइबे नहीं या निसंदेह कहुए पारे आज प्रसंग थिला आठगड़ नौबेड़ा अंचल सारा निर्वाचन आठगड़ निर्वाचन मंडल रे चाषी मान टंका को जो मैंने खाई जाइछंती से टंका को सेमानंको अकाउंट रु पुनर्बार काटी दिया जाऊ सरकार जदि या उपरे पदक्षेप नेबे त निश्चित भाव में कुआ जाई परिबो जे राज्य सरकार चाषी हित रे काम करुछंती नचे चाषी माने एठी आठगड़ अंचल चाषी माने निश्चित भाव में आत्महत्या करने को पछाइबे नहीं रोचु आज प्रसंग रही आठगड़ रे सोसाइटी घोटाला आउ एक प्रसंग को नहीं आम आसंता शुक्रवार यही समय आसबू रोचु बंदे उत्कल जननी।